yele safman malol tātou li kiriso o te whātulima ma whawhiloa i whātalofa i maulunga sa tātou atunu Samoa mai maunga tere seo i maunga iti se lau whainga luenga tofi le tua i sos whatuwhaitumlanga mau tō whalitua ia tapa inga tapa au mainga whalupolu foi mani whalitua Mataupu sawao seo e tātou whanau ia leo astala i o tō paia mau tō sang nunu atu le whatuainga tausia le whalupolu ia a nei tai ao ia ia le tala le keriso a noa iso mātou leo maota ma lau lawa ko tono lau tavale ia walfa o wina le au nanga ale 𝚗𝚘𝚎𝚘𝚡 i le aso ma le aso talo whaptoli sunga le whatonu sunga le ia pasta ka ele preta ia mese lang sua le sunga toina ia le tino ia malo tau nei tai ao ia o mai se o tātou whaau o wina whaau mana ngā nuenga tau longolongo le tātou li o Yesu Kiriso e wa se whasiri ngā malos whare nganga mo tātou malole whalau malole on sa malole se fumunia ala au i tātou se talo ia tu ai mātou tu mo ai whaftai nei tai ao o mai a foi ona si tia lui inga niso o wauna ia ngale le umalo matou fie whaftai e le tase le lua e lasi mano no i mea e le lei wifi e mesan mea lo foleola ale matou fie whaftai mo le au noa wa e whatanga ina i matou te tala noa i lau o fionga pa ia oe le tua e whawawau talo nei tai ao ia alo whafsosoan mai le foi se vai ma se le atoa le au ona wha atoa mai le nganga pa ia whamanu ia le tua ia mana lau upu tau fia i mātou ni manatu manangona le tusa malau fina ngalo le foi se au te fina ngalo i momori ia mese ia mātou malama i lau tusi whamanu ia mai le tua ia manu ia le a maure amano e whalongo ai maulo vi inga tu mau so mātou whātawa ona Yesu amene ole po klame whaawau nei ale nei foi au nanga ia po se ole whamanatu atu foi ale tatu po klame a mata nei tu sanga ia o ole a foi le ngole tatu po klame ia o tap sao fo longa falenganga fa puina nei po kalame amata ia po kalame lo tolu nei ina ia tato eli mai la fionga le tua pes eli mai la fionga le tua ia ni tap sa il tato fo longa falenganga wa le faingo fie ia nei la taiao e se la ngona si swinga le titi ia ole a na o tala no le tusi le EFESO le o apokalame uma ya o le a utam fai e sa ili mai po ani famnianga falenganga tono tusi EFESO mai an tau mo sa ya umal tusi ya e famanuia mo lau folonga falenganga e pena foi ya tia la ngona ya o te la fasi umi o tusi ya ta tonwa ya ele mai ele tua le so swan mota to ala asina fam talanga tusi le po en tusi el tusi awela ave el tusi a fele tusi mai ya a le al famo mo el tusi le ta tonu ya o ta oto i toni na el tusi le ya nisi fe awale tua mo ena ave el tusi ia asofe avona mo ta wo Samoa tusi a EFESO ile fe ngai fo wa ia ole fam tala ino le tusi ole nu leo ia pole ai leo EFESO sa ve le ma la mua o a CITT i nei la no po ia em faina e mawale ai leo EFESO po o teki po no ngal fa fanua
ia tasi le ingoa ua sui ele ingoa le EFESO po teki o tangata nuu na nonofo i tonu le ai po le nuu le EFESO ia sa fefiloi la tau nuinga e le tasi se tangata nuu sa i tutonu sa iai tangata eleni sa iai tangata Roma sa iai foi tangata Iutaia nuinga e tonu la le kalesia winga sa fapenana fefiloi lanu o ngangana ese ya peta ia sa liliu mau mai to tonu le kalesia ia ile tal tonunga ya Yesu Keriso o senu na matua lau i loe lona tamau ainga ngai tamau ainga tele nule EFESO ma fefata wa inga io no po i Asia Titi so very rich commercial city winga le ai le pe dato ma fau ya ben fam tala ina stala o se ai tamau ainga le leifo le tulanga tau fefata wa inga o loa i tonu o le ai langa le sa fai mala mua o Asia Titi natai e lo fo EFESO ile la to tua fa fine sa ta pua ya po le tua fa fine o tiana atoms no inga e tasile sa ya le tua fa fine sa ta pua itele ya sa fa pa tel fo tanga ya ai le me na tupu na la ina le liu tele tanga pe si fam talanga le mo na winga ya le ai le EFESO tam foi mo moli o le neta ya wa le vai se le nu tatou tele i talanoa man tangata le nu ai o le ua whamatala mai le fionga le tua ma le au pupoto fo lingo le nu le ia ma le mena ngā lua le tua a tonu o i nā o le a mai ai se tapa safa le nganga mo tātou mai whamatalanga na whawhaina e Paulo le kalesia le EFESO ngana o Paulo o le founder le kalesia EFESO ila na malanga fa missionary lona lua na alun malanga mo mua le i maua to saulo malanga fa lua ala apostolo ia Fatu ina ilo maua tangata le liu ya Keriso Fatu le kalesia le na maua tu sangal wengalum Mataupu suvan ia alfa i pues fulvalu lufutas na e fa matala le malanga le apolo sau Fatu le kalesia le i EFESO ele ulu ai taimi na siasi ai EFESO ele umis taimi na iai Paulo lea luminga le iai se taimi na umi na alua ia le apostolo ona sa iai lon fa moe fia vave o atu Yerusalema ile lau mua le kalesia ina ono po luminga na saun malang mua ai sa iai na ia lon fa moe fia taimi na ole popo fo le kalesia o le taimi o avea i sa mala mua o le kalesia le ala mana o le apostolo e fia o Yerusalema a saunga whaalua la leo ngana sa lo Fatu le kalesia lea i EFESO ele lau mua le kalesia nana po mai lea sa tawana wina ia tangata EFESO pe mawhai ona umi se taimi la tau te mafuta ai ona e fie whaalongolongo ma fie mana malama le upu ale atua i le na te tala ina mana ian mana onga o le saunga la le na tala noa tangata i utalitoni ai sui tono le kalesia lea maninu lea o apeta to nofo sina temi umi Paulo ma to te fie mana malama ma to te fie whaalongolongo o ma de upu le ya Keriso wow mana ian mana onga tangata EFESO na taimi ia mana o se taimi umi ia ona ape na leo no fai pe no famtalaina mai ele i mawhai le apostolo munmuliani na toi fo'i mai o ia manofo ai ma tāla i EFESO mo tausanga i tonu ringa sa tausanga e te kako ngofo umi sei se mako whalongolongo e le mawhai le apostolo mai langa le nau e fia alu i o i Yerusalema la ia to ina ia fa moe fia o ia pe ina sa fa ma sento le kalesia na tem ai le sifi mai le si e tem i Antioka ai mana ia mana onga na tanga tai le Italia polo
mai polo se walu a fai mele o no toi foi mele ia le alana toi foi me lo malang fa lule ma no foi na mo ton to sama o so le to atali nan man onga o tangata EFESO ina ia fia fa longo le mana ia mana onga le ia ai longo to ia ta to se na mana onga ne ta na e fia fa longo umil fa se ka ko lu kula le lo so lo le mana ia le passion tangata mo se ngofo ka ko makfi man malama makfi fa long ta to e umil la unga pe a fai kula so le wo fia lu fa wo le fia no fo mana ia longo na tangata EFESO asamo ya ana tadia l'apostolo ine uto di liu mai la malanga la le no ya ma no fo lo ma ta la ia mo le tolu tau sanga ta lo fai l'apostolo so ole mai tala le mtanga tala inga paulo na amata i to tonu o sunako ya mo to mai fale ta pua ina le ai ilona mo mau ya la tou sayai e na o le tasi lava le atua i EFESO ina taimi ia sa tapua i atua fo i mamate po idols ia na sa tapua i tangata ia pe ta ua le ufapalangi o le monofisien ia tua sa tapua ia tangata ina ua mae al tolu masina o lantala inga na matua to tele nisi o tangata loto i utaia na le fia ma le mana na o il feau na fola la apostolo so le se leanga ka i o lea na fa malo si ai ona tu ua lea no fonga a sa ili se isi no fonga ta la ia man tu voi tangata utaia al fisi le sa me ika ka ya Yesu Yesu le ta la ia po afa me ko le fia tangata utaia le tonu EFESO wale mi kan ka elengi mi kan ka loma tanta asia ai le fia tangata utaia ona le ngoa le Yesu o le suafa le Yesu ma le tala le te le tangata utaia ya Yesu langa fa me ala to le Yesu se mesio le se tu le mindset tangata utaia o le lato mesia le ia fio mai ai fio mai le langi na la to te na i lava Yesu mai ale te me Yesu le fa mai le ai o le tari o ka muka Yesu na o ta Maria de Nazareth i dice le lava wo o mai inu es le a te tanga tu le na tu o le apostolo le folo mal tala ingol tala le tono sunako ya au sa ili atu si me ne ila matia no au le fia lu tala malanga fa missionario no duone talo fai la apostolo le vengo fi ya ai sa le mafai ona ta o filia o ina mal tala ingol tala le e uia na yai tangata sala to fa la velave mai la ina ua mai ale tolu masina o lana tala inga ya na matua le fia tangata masa ili seisi no fuanga na maua le isi no fuanga mfa awa wala na tala inga me to tele nisi na liu matali tonu i le tala le moni Yesu Keriso fa la ma nei eli miki me lesi area tangata wa yele fili ye tangata le fia tala inga Yesu o lesi no fuanga ta pena le tua fa me matua tele o tangata o EFESO po asi titi o na yai le na taimi na matua liu ma la to tonu ile ia Yesu maina ele afo ile to tele isi na liu matal tonu ile tala le monia Yesu Keriso e afia i manisi o na ola ma faia fainga fataula itu mali liu to e fai lo lea ile susunu ina ola to tusi o yai me to tia fataula itu sa faunga ile ngaluenga sulvan fai po sulvan lusful na fa matala tasina effectiveness o le power al gospel fa me langa o le nule tele nei foi tu pua ma me o tu ma mate ai sa ola fo tele tanga te le finga vai fataula itu tonga fiti fataula itu
e la to tusi vili e vili na mo tangata e pe me fi ma sen fa ya ta to yiste e suel mai na ole e fa le vili e me tusi pa e fa le vili fa pe na le me na su e tu pe tangata ole ai le EFESO o rich o mau o ai tangata e la to tong fiti fa ta la tu le e se la le power tala le e ta ua na e luka le e tuisanga weng fa mai na matuali liu mai ina ua tatsoloto tangata fai mange ka whakaulai kuia ma vai whakaulai o ina na lato li liu o le ale fai longa le matuali liu tangata ne mai na lato woi lato tusi su e tusu e mai ma matua su sunu ma nei ai mo le whalonga e usita ya mana wala to le pao ke viso wala to le mamanu ke viso ele to langola na matua susunu la to tus le mesa mawala la to tamau a inga ya mai na matua fale anga ina susunu ina le ya na ina tu senga venga no Mataupu suluiva mai ele ipine foi a to e fe ngai o ia mai si te se kau ias ko inga polo ele kala inga le ma tangata te ili tala inga tala le tangata utaya ya le foi la wali liwis tangata a le foi to te mai tangata ua ya inisio la tau sa faonga ina wala fatabla itu e su e la tau tamawa inga matupi e tele ua te ya Paulo malana tala inga kusa isi kangaka sa faonga menga na salamo na susunu la tau tusi mfaleanga ai maisi tangata na le fia na le la tau source of income na o isa falango lango yai na le fia na te ai foi la tau o fetili sa meu te ai na tangata tala inga por a wa fai ti ai te mau ai ngo tele sala tu mau te sarise na ia pe ata tau a pe o se mea la tele tato kupe mau mai a ke foi mai kula me nga ela ngona tato le fia ole vai ngana ole tala inga Paulo ya na di liwisi au vai fatabla itu ma me fa pena ai na te is tangata o ya la ke o la fale anga la fe me o la yo fe pe fa pena se la ngon ya na la to tam fai tuli ese apostol Paulo e ya ile tangata o te metiu ya le vai se le tangata ingo ya te metiu mai ua ia fale anga i loto tangata EFESO kasi la le ulanga nga ia tau mawhai e brainwash mawhau tangata EFESO e wingal tala inga lea tangata le ingo ia te mitiu pen ta ua tu sangan reng mai au fale anga au to tal tonu tala inga ua ia fale anga i loto tangata EFESO ina ia ena tala inga le apostolo te ro e fape na fo i tatou ia foi kanga ka mai faleanga ia le tala inga ya tala e te me au falongo aua ke ele te tatonunga te ava esele mo te tono tatonu aua ne i sao mai lea foi eso se mea lava ia le ti apole kami mai kua ma tam fai ya foi e manipulate pe brainwash lokto mafofotanga ina ua nei success in mele mana ele tua nei te wali liu tangata ia ai fa fea la to wow ia me ole wingala na o tangata le ngo ya tam te mitiu mai ona tonu le loto Paulo ole a ia malanga ese fa a waulan tala inga ina ia ma le tolu tau sanga ia ma ua ia Fatu ina le kale sia malos fale nganga i tonu EFESO ngalwenga lus fulu na ia le famtala ngol mele na ari o te ena tuli sunako ina waita tangata utaya saulesi area pito le ta la i liu te le tangata a mesele au ola
I tong fiti whatau la itu, ai te te e fo isi tangata, whamai na toi mu fo le apostolo lisi no wha. O ina la na ia Fatu wina I lole kale sia lea ili whai unga le tolu tau sanga o la na ministry tonu o le ailea. Ia au le move e santu ma wha wau tala inga le tala le. O tau mo me le picture o le tala inga ma le tau wha ofi ato le kale sia lea a ke visu po le kale sia ke siano I to tonu le ailo EFESO. E le whai ngofie. Sa iai tangata na nau, sa iai tangata na fia ola moni lau, ai te ilo lafo e minko I makama ke e tala le. So se area, o le mea len tupu EFESO, le kupu I vaenga umalawa lalangi, e iai tangata I mananao, ia e iai fo tangata e te e le fia I le tala le. Tato ilo e tono New Zealand, o le te lo tangata le fia le tala inga ia ke viso Yesu. E le fia... Ta tonu la tau ia e whiwhiringa ana me pulentanga a o se atal na o le mea na tupu I tono le kalesia le I EFESO la lea na mai mulmuli ane o na ia tusi atu lea o le tusi nei I EFESO mo tangata EFESO a o iai o ia I to tono o whalpui pui Roma o ai lai ana le tusi o ai le tusi tala le tusi a EFESO o le apostolo Paulo o whele tusi me ia le tusi lea mai la tusi mai tono le whalpui Roma. Ma na ia le talo whae e le whaingo fia le ministry tala isi apostolo. Alu sa mo mua, alu lona lua, alu lona tolu. Ia, ai enda apu I wha, mea umana, ai enda apu le whalpui. Peo I tono le whalpui le tene na mai isian tusi. Ia, Efeso, Kolose, Filipi. Le Fatu le tangata na fili le tua. E le whaingo fia tala inga, sa la matia lo na ora. Sa iai tangata tam whai te fasioti, ma ta ofi le tuafa Yesu au nei. Peda tu tiptilo e la matanga, ia le alawa. O sai tia, ona le tala le ia ke viso, le whalpui rong. Ai le umalawa le alofa. Ma fa le situation lo ia le apostolo a tusi nei tusi. Tele ma faia. Tele e finga ta ia tatu. E le se alu fal pui a fia tusi mai fa malos. Ve talo mai e pawan mana tanto ia lo fangia le tua pui ka ika. Ia va ese ka ika mal fal pui. Wa tale to fia fa malo si se ka si po si tangata ke sa langa le wa sa fa ito no popo nga male oti a ese mana ia Fatu ne tangata e sia no male au Fatu tua te le influence le ngal venga la apostolo Paulo mo EFESO ai mo a uma o e fo ne taia ma ne tato fa no longo mata mto tilo tasi tua pen fa pe vea le sau o le tala le po aina a maia le tala le pe se awa au maia le tala le ia wa me uma ia tupu le tala inga le apostolo ia le woman via tato ne vai tau ia fele tusi me ia la tusi me tono fa pui rom ma na ia le langona talo fai le uma le lo follow up mai ke siano ia o ina ia fa malo si matu mau ia ke viso o le ese man fa onta ia o fa mo tusi le tusi tala o Paulo fela tusi mai ai la tusi mai tono fa pui rom ia ai foi ala fa mo lan tusi la ngai tusi a Paulo per tusi cornito ia ma fuanga ia mela wa tupu tono le calcia ia tele tusi an tusi ia Funale personal o pastors letters ia tangata te tasi ia e foi ia church po meu o letters foi ia le pepes la fama mo na lentusi EFESO o le tusi ne EFESO ua le pei o le tusi apostolo na ave ia Kolose e ese vol pepes na ave tusi a Kolose Corinito Macalatia mantua ese vole e men tupu le kalesia kaltia
na laina tusi e sere me na tupu le kalesia konito na tresanga ia tusi ai o le tusi lea e se foi ona e ile mafuanga whapitoa na tutupu e kalesia na lai ona tusi a o le tusi EFESO e ese ua le o le whawhita auri na tūlai le kalesia a o le tusi e whamalosi atu ai le apostolo i le au whātua uma ina ia whamalolosi le ngaruenga ma ia tūtū mauro la tau whātua moni ma naia le nganga tusi EFESO e alua le apostolo tono popo ngā lau sa uni o toia le oti mera ia ana ia toi follow up for my be strong believers in EFESO and be encouraged stay firm and remain in the truth of the gospel mana ia le fatu mana ia le pepe sa ese le afo le se tangata fa malo si au ole wa to mo mele mafuanga na laina tusi langa ese ai mafuanga istus a ese mana ia tusi de ele ese mena tupu ai na fa malo si tu mauro to fatu tua ia ke riso Yesu ya na pen fatu le fa fitauri tu la le kalesia ale tusi fa malosi ya ma tu mauro ngal wenga fa mana ile fatua tuanga moni e ala ilona toe fama natu atu ia fa vai male fama moe o le kalesia tino Kristo ia tu mau pe ila to ile lofa ile tua ai mase foi o le lofa tu is wa tau mau mai la tatu ainga fa longo le tai au le fama moe na laina tusi ya wa so se tusi ai tatu ma sangi vola foi kusi ya ala na tusi aisi e famo mole ma sa tu pena ya famo moe pe tusi fa ali le fi jes ya tusi atu le fi ya pe tusi foi la se me mana mia ya e foi ma sange ya sunga toina ya tele no ya sunga fa tonu wa pesa ma san foi la un mol fa tusi las ya mel tusi fole le wo ape ya tusi le e le pepe se va moi sa tusi ya o le ko fa nga me ngai kan ya ngale o mi akel fo tal no tusi ya na ya tele wala sa mo moli ya the way ya voye deliver le message nga kai ya ne me te mi o sia ko kusi jes ya ai fa nga akel fo ya si apostolo ya fama mola na tusi sta miala te va ya tusi EFESO ya ona e ma fa faule la fama mola tusi me la apostolo il fa pu te lo o le tusi to fama los to fama natu to ya popua i ke bisiano na liu ya ke bisolo tono ne kalesia aua to te fa vai tu mau ai di tala le mon tu mau di tala moni ya Yesu Kristo pele le na vo le pepe so le fa au fola le aso le tala le anga o tato ya i taimi fainga ta ma na ia fa mo tusi le wa mai fa tusi le la apostolo mo na iske me ka fa vai iske me pi tau faritino ai tau vai tau solmoni ya ese mana ia fa mo le tusi mai moa tusi at foi mo ke xano na tau sauni tu ke te tonunga a toi foi tua ma fa vai ya la ngona ne vala au mai lo tu ngane le ia tato fa malo si me tato tu ma ele tala le moni a ke lisa o te toi fa vai e ai popo nga e ai fa so songa e ai ti nga e ai tau e munga e tanga te ya te oi ya ova ya Paulo te me tanga te na te le i retaliate na te le i answer back na tu lunga ma sa vali ese alu fa ta la i desi mea o tu ina se kau i maka ka ke tu lunga to sa vali desi ele i tamo fai le revenge pe tali atu le e fa penale
le a fo le whamoe ale apostolo ina ia li liu tangata. Le la walu le whalpui a to tusi to back up mai le Fatu tua ia va ai pelo oe ma u leo te tala noa mai ai le apostolo ne tai au le savalinga langa iai whawhita uli le luma le tatu savalinga iai whaingatanga iai mai iai mea na le whetaui ma tatou ia pau al tali o le la angai kua pau al tali o le toi savali ese ia ai whau le tusi EFESO whamoe ana foi o keriso mo ta ua ma challenge sai foi ia uia whamalosi o te whawai tu mau ia ma whamaoni ma whamalosi le li ia ole a foi sina talalana le kalesia lea ia ai langona ia ole a tatou whatou solo atu ai Mataupu taitas ia ma eli mai ma tik mai le ni nai message i toni nai Mataupu taitas o tau toi ai le talanoa le apostolo ia o le outline o tusi le apostolo ia pe e lua vaenga te tele na ina ua vai ai le tusi la o le vaenga mua ta o le tūlanga o le tangata whātua ia keriso Iesu the position of believers in Jesus Christ o le tūlanga mai la le Mataupu mua ia se yo ele Mataupu e tolu Mataupu mua se yo Mataupu e tolu ia pe o le vaenga mua na o lo tala noa le tūlanga o le ale position le ale tūlanga o ia keriso Iesu o le ale mana ia ale vaenga lo na lua le la tom fai go through atu ai me Mataupu taitasi o le olanga e tatau ona ola ai sava vali e tangata whātua ia keriso vaenga tele lana e lua vai tusi EFESO o lo tūlanga o lo relationship ia Iesu keriso o lo whātua le ale le connection le relationship al tangata your position in Jesus Christ Mataupu mua tau tolu ale Mataupu lai whāsa yo ele vaenga muri ia o le langa e tatau o na ola ai your life daily life a whaiwai a keriso o le ale tuainga o langa e tauna e ola wa ele mwhaina whapea o tato ia keriso ala kau ki ola le olanga kuai le awa o mai la apostolo ale le fionga le tua ia must be a special life e tauna ola i tato e mana ia whatau tonga mai le apostolo ia a whai o lo tūlanga o e le whaolaina o e kipsian whalai e ta tau fo ila ona ia le olanga e te tauna e ola ia le lai outline mai le apostolo ia tato tilum saval valia ia atonu iai fo i se EFESO soan tele mo tatou ma le tatou savalinga ia o le tai au nei la ia o le a tamu whai fo e tala noa i le Mataupu mua i le tele le tusi le EFESO ma nei a pupu a fo na leono i a Mataupu tusi ai te leni whamanianga whalenganga whai matapasao o lo soifua ma lau fo launga whalenganga ia au le au te lenga lava ia o le tusi le apostolo mo lau fo launga whalenganga remain be firm in the truth of the gospel about Jesus Christ ina ia luti ane oe i whawhitauli pe taia fo ia o i le whawaiwai ia a leo whetalai ma tusi mai le apostolo tato uso whamalosi ma tu mau i le savalinga whalenganga ia keriso Iesu ia talola de la tato le lau tala noa atu ia sorry te wa umi ai tato goes through i le Mataupu mua o le Mataupu mua la ia na e la vea i le vaenga na o le tūlanga le tangata ia keriso Iesu
Le la tam fai whawawewave atu le tau mua. Ia la fai tau le fai mua. Ia ma le tasi ma le lua. O Paulo le apostolo Iesu Keriso le finangalo le tua. E le aupa ia o e Fatu tofo ia Keriso Iesu. Ia te o tau le lo Fatu noa ma le manuia mai le tua le tatou tama. A toa ma le rii o Iesu Keriso. O le afo ia le welcoming le apostolo o tangata Fatu tua i EFESO. Mantua foi o Tusi ia. Ia specifica tangata na avi ai. Ia na ave tangata EFESO e lo tatou le Tusi ai. Ai mawhai o na apalai mai le message o whiaule. Ia tatou e ua Fatu tua ia Keriso. Le ala Tusi atu Paulo i nei ke fiano ma le Fatu tua i EFESO. Mai ia o a o Paulo le uto e whae manatu atu ai o ia po ai o ia o le apostolo Iesu Keriso ile fina ngalo le tua leanga wala na follow up atu ai maltala le Iesu langa Iesu tangata na te whamei o Paulo ele se apostolo a Keriso ele tofia ele tua Paulo e whai ma apostolo lala na peina fasi se e isi tangata a lea o se stai mea tal no ai Paulo o Paulo l'apostolo ile finangalo le tua ina ia fai lo o lono wala wina e mai le tua ia awone i masalo tangata langa e te tawana i lo o Paulo na wala wina le tua ia na u fai lo atu lo nengoa ia ma fa manuia atu ile upa ia Fatu tua foi ia Keriso Iesu ia te o taule lo fitu noa manuia mai le tua lo tatou tama toa ma le ria Iesu Kristo. Wa, mangai o le afo i le introduction po le afo i whawheloi welcoming a le tau ina nana uma na inform ia po ai o ia bless lo tamalo ia te o tau le manuia au le ia watu le wingo lan savali ia au mua fa manuia mana ia foi le set up pinga le apostolo pe te le Tusi va toa ave alfa manuia pe a uma Tusi al Tusi le u fa doa o ai o ia na ia Tusi atu ona o le fina ngalo le tua ia o tau manuia ia te o tau le lo futuno mana ia foi le matanga o le Tusi ia foi na fa nga le style que fiano pe Tusi foi pe text foi se so wo o fa malosi ai do ba vole ko ingi kusi ai text makala Tusi na ya o ai ya o semi ele fina ngalo le tua o fa manuia le tua ya te oele ya to ava to ile se mana ia foi le setting out al Tusi le ya o le vai nga lona lua la le fia la fa solo nel fai pe tolu se yo o sufa alela la fai taua wala nga le tato fai tau on sai mai ya nei te ua ya tato mai malama le fai pe tolu de sufa ia fa ftaia le tua tamalo tato li Iesu Keriso o le mo fa manuia mai ya tato i mea umalava e manuia ai la le nganga i mea o le langi ona o Keriso fa peio nei fili tatou ona ia a le fa ina le la langi ina ia pa ia tatou ma ia le matauleanga ina i ona luma ile alofa wana tofia tatou ana mua ia vea matama fai mana ona o Iesu Keriso e tusa ma le pule tu noa lona fina ngalo ina ia ai lona lava alofa tu noa ua sili o lea wanga le lei fua mai o ia tatou ona wa lofangia o ia foi wa tatou mau ai le tongi ola i lona toto o le whaamangalo ina wanga sala e tusa ma le oloa faulai o lona alofa atu noa ua ia whawhaupu e tane mai a tatou i le poto malava ma le whautauta ina ua whaeloa mai a tatou i le mea lilo sailona fina ngalo e tusa malana lava pule tu noa na ia tu ai lona lava fina ngalo ina ia na whaopopoina Keriso li sauninga li wha a toanga o tausanga
o mea lava o le langi a toa ma mea oi le lalo langi a ya la fa pela ma le fa ngata le fa ya ona fa ngata mai le na to study ni ta o ia lava o matou mau ai le tofi o matou ua tofia na mua e tusa ma le fina ngalo o le matuanga lua i mea lava e tusa ma le pule alona fina ngalo ina ia vea i matou maala ia ai lona mamalu o matou e na mua i wha moe a ke riso e iai foi o tou ia te ia ina ua o tou wha longolongo le upu o le mea moni o le tala le leilea o lo tou wha o la tanga ua o tou wha tua ia te ia ua o tou wha tua ia te ia ona wha mau wha ilonga ina lea o tou ele nganga pa ia o le na fola ina mai pamanuia le tua tatou feitau ngā tusi mana ia whainu tatou feitau le fionga le tua e toi whamanatu e toi tau longo tatou nuawa no foilo i ai o fina ngalo o fionga le tua ia ai mana ia le toi feitau toi whanu se tatou tutilo i le te leo le anga leo le tua ilo na loftu noa ia malona ngalue mai o le vaenga mua la our position in Jesus Christ o le tatou tūlanga o le tatou le se mea ua tatou maua mai ia ke riso o le se fiso ta ingo tatou ma le tua ala ia ke riso ia le wa uman whawhelua ia na wutu whafonga ia le taia soli o le makua o ala wa whamanianga le na ta ua le taia ia o le a foi o whamanianga whale nganga na sa tala noa ia whamanianga mua nana o le upu Joseph Filifili tatou e le tua e makau kia le a foi le upu lea Samoa ma lea whanongolong Joseph by God Filifili le tua le tala noa i tangata EFESO na li liu tala inga ia ke riso Yesu le ala fai meipolo o tauna Filifili le tua e le whawaina la vea ai la mata ua nu ese rua ta Fatu tua mata tal tonu ya Yesu le ye tonu ta ua le li o lea chosen by God ma neia le na fa manatu mana fa mafa menia who am I o ia pe a faila lo position le numa le tua o ai ta ua we are sinner people we are sinners we have sinned before God but ina ua mariu ke riso mata Fatu tua ia mata talton mata talia fai mafaola ua o ina na whawai e whiwhiringa ta ua. Leanga e iei condition e whawai e whiwhiringa le tua. Na sila fia mea le tua tātou le lumana. E wian tātou wola le larolangi ang sanga. Na sila fia Yesu e te e ele aso e te whatua tua ilo na romalon mani. O ina na whawai e len whiwhiringa. Whapena. E ser mana ia le upulea Joseph. E mawhai ona le filfilia o e le tau karesie watu isi tofu. E mwhai ona le filfilia o e se au taalo. Fili isi tangata. E mwhai whaina le filfilia o e le ainga poto e whai masa o le ainga pe matai. Ia le isa whaina natulanga e mo ia e. A te lor filfilinga man, na ia sa mo e whafonga maneta. Chosen by God. E whaina le filfilia e le ainga na vai atu e te matiwa. Whape te le anga vai, te le mwhai ana whai mele. E whaina le filfilia e le au taalo whape te le fit. E le mwhai e whai ina e le au iao e. Whaina le filfilia e le whai au whape o. Ia, se ise staimi e le i ato toa lo le. Ai esa le mana ia filfilinga lele to chosen by God
leo tala noa atu polo ya EFESO tu mau fatu tuanga na leanga outou ia wadi liu i tala leia ke wisi na fili o to le tu li favaina la se fa manatu le mo oi ta ua yo lo filinga ele onga ro waka mai ele ono ro poto ele ono ro tamao ainga po le ala se mena le na fili o ele tu e tele fana mai na fili o ina we salmo e se la fia ele tu ele se te salmo ele se te fa longo le tala le limoni ele se te confess ele se te repent ele se te believe and accept Jesus wa ila tanto equality sa condition e fa vai el feeling ben fatu ole ta tom fa eli mai famnianga fa le nganga ya so swani lo fo longa fa le nganga aua te fa vai e ta ua tu feeling ole o le tu tonu ole ainga ole tu tonu le kalesia le tu le anga ole feeling ale wa mauti no e lu sa fa ile manuia fa va ole na wa tu tonu ole ainga le tu le malo le tu le anga ole te meti li liu ke viso wa already e ya tonu le kinto le wai lalo nei le kinto mal malo le tu o te ma salo pese e oti so walu dunga po pe mana ole tu e va tu lo malo fa once you receive Jesus Christ as your personal savior and live according to his will, therefore you are currently present, entitled and sit in the presence and the kingdom of God. Es el man na yo family anga ya o fili o ele tu pero Fatu de a faina pe ale filia o la no nei o te pole o ke komumu pe so le vo fili fo inga ka masangi fili fo a fai wai deli soli na ngal filinga le ale tua pe ke mai pe ke makiva pe ke le ka waloa a fili o le tu elon malo la se si mea iai manuia whamawau ne langi e le to iai se mai le to iai se tangi le to iai se whanonoa e le to e taito o ina a se la le wa o tau whamamawhara i titilta ua le upuna na ina whai mua tolu le ono na e tau ti whaina i le apostolo how important you are before God. He chose you before the earth was created. Before you were born, you were already chosen by God because God knew you. One day you're going to repent from your sinful life, believe and trust in Jesus. It is a special calling. You are so unique. Uniqueness of God's calling. He chose you before the earth was created. Be proud of that. Fear na. Ma fa faulo filfilinga. E leo foi fe au no filfilia oi. Ma tauna no fo no le upu. Ma tu watu le amano. Te mia te tali ai. O le tamina o ia ni malo ma le ola fa va ua tusi lo ngo fie sia toale se good news feelinga le tua aso nafi sa fene kale sia stasi o malo mai America Samoa tanga to foi mau lunga America Samoa la to sa si mai maloma ya wa na inisio tawa inga na Fatu ya la todo la faina e tau na siari le lo fole tua ya peta sa falong le upu manaya and follow up le ina wa mai sa uninga ma to ya sia ma mana el ma na la mana o ya taimina e tadia el faul tanga ya ke sa fa mal malama yai le mea tau faul ina sa utala noa yai tulanga
tu ato le oti pe a fai le fai fili o siatu mele mana yo tangata falongo sa o fili le tu e se la wala na mai le tu na mai nei si mai ya tangata fo yo tangata alo ia America Samoa ai tolo pulo le tu na matua se renta si ngani de fatasi ma se si la to songa e nei ya se kali si lo tapu ya America Samoa mi patele se lotu ai fafta yo ana na fia e dumo le tu na wala awela o na filia ila o le tu ben fatu e se ame ko laita to ai faftai na faula ina tolu nga na save le temetas faftai le tu lan tala le leila nga tauna save le so esa le lo que riso esa le talio que riso o fai foi mo sam no mai mo me ia na ia o matua ia ia to mo dia tu faftai e leo se lotu faftai le lotu tele talia ninga luenga le no fai l'apostolo Paulo mo tangata EFESO le foi na alu fal pui to e Tusi man o le ngaluenga foi le e fa wa ana o free soul save le time tasimale asotas already Tusi o to is wafa mo to ingol Tusi le ola ya mana ya ole wana no to ta le movement ale nganga pa ia na da sona sei tau ti fine upule chosen by God ele filia e sis a on fa so fia le nganga pa ia le tuol tangata e matua le faina ta o file nganga fia ya nei se dua tu le nei o matua ia faftai matua la ngona maloi mata le ta ua le la valawina e fui sesi te lo na te tau mafa fau po o filifili e o ele tua pele te lo o ma fai na fili o ele fai auto no lo fai na fili o to na lai ava ai po o fili o ele tua ala nga filinga le tua i te tono le malo le tua e fili mai lo salmo ma lo te tala lo loto ma fa pe atu o au nei te ngatang sa fa ma ngalo au te vala wat fio mai e fai e tauna ia la respond ya le tangata ai ma nei el mera le ali vave tele sa tala no isi fa mania ai la fa ma fa mania you and we were chosen by God before the earth was created. Wow, what a blessing! Yeah, what a manatu. O te fatu wai, ta te mine la mana o isu me tu fai toma tui se tatala mai o fia kanga koe ta sua ma oe o fia a mai o fia tu sia la lono ngol tu se leola ale anga le na lava e le tatala mai o fai toa ole utele na la fa fonga la fa tu al tala le o te leo tala noa i se awa onga fa ta tonunga fa kalisia al Fatu le tala le save the souls for God's kingdom. Fa manuia te le atu le tua i se le li me sko fine le li ya fa manuianga le tua mo o to uma o e na filia le tua le aso nafi ela i to fainga filinga ta dia Yesu fa mi fa ola a o ma wale ola ma na ia vai mo filia mai le tua le tama wa tolu vai ngana ma na ia vai ngana na tolu persona tolu le tua ngalu lue fa ta sit to penanga fa alta vai mo la na ina o le tama Father Trinity, Father, Son and Holy Spirit. Tasiale tua ai tolu ona persona la nga ia o ngale ta te fara me e tolu tua ma vai ke si ano le ai tasiale tua ai tolu ona persona po ona suafa la lea po le
po le ka ta le o le tua o le tama Father le na ia faia le fifiringa e le o Yesu na te mai tātou ia te ia fa mai e tō sina mai tātou e le tama i le whaarutanga e ala ia Yesu. So Father e la na ia responsibility o ia le nana ta pena ina le salvation o le Father God, He prepared the salvation. Le ala ti find me Mataupu mo le EFESO ina ia tātou malama e lo tātou tūlanga ia ke riso Mataupu mo Mataupu tonu ia o le vaenga lesi mena ina fai poe fitu tau se fulu fa sa o loto mai le tua ile alo redeemed by the sons au mongo fai kaua tolu le ono o le ngaluenga le tama le tua tama ale fitu ile fai upo fulu pe amoso taimi to fai tau na e tau fai le ngaluenga Yesu Keriso redeemed by the son so le maka ukia Matau tia le filinga le tua ai na fa fe fe na fa tau no fine ngalo le tua tato ti tilo lava le ina wa pau le tangata le angsala o ina lava le kenese na mata me na tu le promise fe tanga le tamal fine mali tu i momo le ulu le ngata tu i le mulivai fe yo le promise ale na ina ia tial maleang sala leanga totongia leang sala le oti le tau tala noa me ia ile vaengolo na lua fai upoe fitu se fulu fa mai a ua faa sao loto mai le atua i le alo uang sala le tangata ona fili ai leo tātou ai fa vai filinga tātou pe a tātou fatu atua i le maliua ke riso I lunga Santauro. Na sa wai vaenga na redeemed by the son. Wai la tato ngal wenga ia e tolu. Le wa fa nga mal tama malealo ya malengang pa ia pe tato wo oti ya redeemed by the son. O soli. Kalo fai ya Yesu. Mana ia le fo I fa sa loto ina. Tātou sa matuanga sala lava, o le totongia na sala le uti. A oai na totongia tātou wang sala. Nā tā ue Paulo, mō tangata EFESO o Yesu Keriso, na whaasa o roto ina o tau meleang sala. Ala I lona maliu I lunga sa tau. I au tau whātua tua I ona pōpua ngā malona mali. O lea fwese whamanatu, lea whafonga tātou aturu le tai au. Jesus had redeemed you from the bondage of sin and death. O ai le kang whasa o lokoa mai kako. Le ai se tangata, le ai se qualify, e alu I lunga le Santauro, le ai se tangata, le ai se ang sala I ta tauna, tasi ale tangata, na liutino tangata wai qualify, e le ai se ang sala, lea o Yesu le alo le tua. For mai o ia le na si ilo no lima pel tusi e pel lo tama o te alo e fai lo fina ngalo. He redeemed us from the bondage of death. Le a fatu tuel ni taia o tau langona al fasa o loto inoi. E mawhaina e whaasala o le lalurangi nei. Pe te whalpui po le ase meu sei tia e mawhaina fasa o loto mai o pe te tongi se tupe tala mai ai o tua. Fai on tala sanga I le pule o le pui ta tala mai o tua po le ala se me sa loto ai sei tia en fai fa sa loto o le upu le redeem le I le ai se fai we all had sin wa makuanga sala uma tangata uma pe metala Tusi we all have sinned and fall short from the glory of God. But the wages of sin is death. Le tautala noa le power le redeem for le redemption. E le I sausa si whasau loko oi se kupe. E le I whasau loko oi se ia konga po se ia kele. E le I whasau loko oi se alofo sis. No one redeem us but just only the Son of God, Jesus Christ.
he fulfilled his Father God's plan. Father God had a plan when his creatures or his people fall into sin. He offered his one and only son. He said, man, na yo le play redemption. Koe upuye lua ole chosen and redemption. Le I fa upuye sa fa tau Mataupu le mo. Waran tau fa tala noa le jiti I ina ia ta ua ya te oel fa o la tanga. Kasi al kang fa sa lo ko oe. O Yesu Keriso. Ioe langa le mindset o tangata malawa. Ua maliu Keriso matato ang sala. Pule alaka ko o langa. Le se meka ko pole le umana maliu Keriso vi o sei. Sa umana faka oko le tuol feito toa. Ai kontise. E ta tau na tanto wok ma tanto wolai. E ta tau ona tanto salamo ma ola fa pa ia ina. E le o ko making ka ko wol ile title ina. E iai le respond na tangata Fatu tua. Le lea toi mafau nei tai au le lo maftanga ma le tua. Sa faftai le tua. Father, thank you for choosing me as your servant. But thank you so much for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross in order to redeem me from the burden of death. Ta ua ia le whasauloto ina le oe. Lea le te leo le whasauloto lea ke riso ia oe. A e oti. Manuia e whawawau rau tau no unga. Le alo malo sile na iai. E te oti ai siaso. E te tu malo siaso. E te usufono siaso. O te oti siaso. Au le power of redemption lea na whaia ke riso i nunga le santau. E ma whaia i au. O na enter i to tonu o le kingdom. Eternal kingdom of God. Salal mana ia a. E se le power of redemption lea. Pe a whai tātou te whātua tua le maliu, ma le toe tu o ke riso Yesu. Ala le suia o tātou whiwhiringa, ala le suia o tātou langona, ala le suia o tātou wōlanga. Repent from sinful life. Wow. O le mana ia le nā, o le au te lenga le nā Mataupu e lua, ma le vaenga muli la, le la fa umaile ta Mataupu mo nei tai au ai ka kia le si afa mo le EFESO o le vaenga lon tolu fa mau fai longa ina le atua le nganga pa ia sealed by the Holy Spirit vai la tatou fa ta o tonga minga le apostolo EFESO o le Tusi le mo ke shani EFESO mo oe ma o le nei tai au wangalu lue fatasi persona e tolu. Father, Son, Spirit. Ile tapenanga lo faola tanga. Ina wanga salat tau dua imatuang salat atau ona faya le tua le planning. He had a plan. Sent his person as a son, Jesus Christ, to fulfill his planning. Ai fa mau fa longa ina loa le ngang paia. Le tangata ua li liu o whātua tua matali tonu ia ke riso. Sa moa male au whātua tua na toi whamanatu o ka se maa nei o nei whamanianga. Whamanianga e ta pena ai lo ta sa folau whanengang. Aua nei tau ese ma le whaola tanga. Pepe se o le whamoe moele le tusi ka le sia I EFESO. O le wha moe foi lea mo e sa moa ma lea whātua tua. Aua tātou ese. A ngalo ia oe ai aru ese e whape whea. Ai whape whea le tapenanga lo whaotanga. Lea mai vai e di Mataupu e mua whai mua e tau le whai po e sifulu ma le wha. E ese le lo loto le
ole a fo ole mataupu sili lai to tonu ina lai ti sila yai na lulu uma personal to tas pa ia to pena ina pe ai fatu tua ya ke riso ona saule le nganga pa ia na te convince na te feliwa ina ya mafuanga na o mon fatino ke riso ngalbenga o mailan tala le ona saule le nganga pa ia talu I mai ta tu I mai fa longo ia masal mo ia o le taimila te li liwai matali al fa tanga ya ke dis ngalbenga tonu le nganga pa ia na te fa malusia tato na te suia tato e le li was we fe au se tangata. That's the job of the Holy Spirit. E la unga le upu ya ai nga lue mai ngang pa ia na te fa malulu ina loto manga ina ia liu le tala le ai pe ali liu le tala le salmo ona saulea fa ato tole le ngang pa ia sial fa mau fai longa sial mana ia le pule sial yes, fatu tengala to mayo mole mol pusa isa tu lola tu no e te mi se la ko vole malulu wole maule pa unga sia la ile ya tam fale me se meto e po sia ya one sau fa fol malulu oni waktu tonu le vela e me la na ta oli sia ma a ora nga sia kama maule le ape nganga venga le Holy Spirit sa we sial fa mau fai longa tato di liu ya keris e el te me tele mo fai aina e te ea le power le Holy Spirit nga lue mai nga pai bla fo lo loto fenga ta po le alo le lo tanto nunga ai a na feli wa ia le nga pai ia le loto tanga o ina la e mau ai fai un sao mal feeling ya la fangata mai ilta tum ta mo mo fai pisufa wala va me ia toru sa mo to fa manatu ya te o le taua o fa manatu ale apostolo mo tangata EFESO mo taua nei taiao o ka se fa o la tanga ina mana ia o ka se fa ma pa la tanga ina tele fe sili lo tulanga your position in Jesus Christ o ka se ka o iluma le tua na filio ele tua e tele fana mai ona a mai le lo na lo ina watang sala e ta penal fa o tanga on saudelo na ngang pa ia felu ia ina ta wa ina wa ta fa longo le gospel te me la un al gospel ona li liu e lo la ia le o tanga matatu mau mal fatu tua il tala le leina la un e wingan maliu tan mia mal tu keris le relationship la o e male tua o sia le ngang pa 3 persons of Trinity of God they worked together for the sake of yourself. O aya ule tangata leanga maneanga sala malpalpala. Watu uai ele alo le tua le mamalu le lang. O aya ule tangata ele tawaloa maneanga malpalpala maneanga sala. Wali liwa le tofa le tua. Fili tu petoa. E ia laso salamo ali tamalea le teinelale le tamala o ai taua a o ai fo ita ua tangata leang wa mai ila na tala le lei ma le gospel ta te whalongo ai se sauro na nganga pa ia e intervene ma convince o ta loto ma transform ta ua mai le leang ina ia tali liu ya keris the Holy Spirit in the now. He tell me to take that all the Holy Spirit. He tell me find my Holy Spirit at the town and make that was next time. Say yes, so yeah. Pule ali tangata ila feeling. Ai olo tu per fai to ama tu. Tala
tala mai te whiu whale tā te tali sua mai. Neanga a e te ena lava le ngā ruenga lea le ngā pa ia ma Yesu Kiriso ma le tua ro sa ili mai le taimi nei a wane ngalo ya oi sa moa e te ena foi oi le manuia e whamama te le la tau fai mai le atu le aso ma tui atu le ali ie te tala mai le fai toa o lo su wafa na mātou whamaro lo ai mai o lo su wafa na mātou turi ai te moni o lo su wafa na mātou whai ai wa venga mai si o te lei loa o tau o i whafo o te lei loa o tau se le mafuanga te ena ai nei loa ai nā tau te lei talia na au ai le i mātou wā talia a toa Keriso la lea mana ia le fe au nei tai au le amatanga le tusi a EFESO fata ua i lo loto le nei tai au le Trinity o le tua Father, Son, Holy Spirit they work together. They loved you so much. They want to save you and me from the bondage of faith and sin. Ya, se whamanatu, whai matapasa whalenganga, po kalame le tapasa whalenganga, manatua le atua. Le ale whamoivoe le tusi e Paulo, mo EFESO, mo oele nei tai au. Tu mau, remain, be faithful, and be firm in Jesus Christ and the truth of his gospel. Your position in Jesus Christ. Mana tua lo tulanga. Awana i toi whaoa oe le tiapolo. Awana i toi whaoina oe le lia le lalorangi. O oe na wha uma o na fili le tua. Wa uma na whaatawina oe. I le tokto no alo i lunga le sātauro. The price of you, he paid the price. E re ko ngia kākau se kupe. Se ia konga. Nā se mea na pei e lo tā price. His precious blood. His precious blood. His life. He gave completely all to pay our penalties. Awana i mama ya te oe. Awana i ngalo ya te oe. Awana i e te fo i tua. Stay where you are. In salvation of God. Wa aile ngā pa ia. Iai fucheisi. O leva na file le tua. Lai fatali le tua. Nasi mene e sele le tato te ona ina le tua. E respect le tua lo loto. E le fosia oe le tua. But e ona oe le tua. E still waiting. E tu fa mei o te tu. I fa fomo tu i tu. A le kakala oe lo fina ngalo. E le ratu le tua e fosi. Ai to a mauala oe le tua pe e oti. E le tatala ina lava lo loto. Consequences lana. Pe a whai. Tātou te tuai. Aua. E te whatamala nei e tuai. Ai. Whalongo. E le ngā lue ato le ngā pa ia ina. Ia transform oe. Ia avea oe. Your new position. In Christ. Ia ole amatanga na Mataupu mua o ka se fata o tonga wa mai le apostolo. Matua mai atoa lava le langi. Wa tatala mai le langi, le mamanu le langi, au mai ma le atua le langi, au mai se isa iri tau. Ke ofo pe a whai ta te silinga tali seu le fina ngalo le tua. Lala lea na sao noa ke riso lunga Santauro, Samoa, wa mai au taunu. Faile nei mo oe. Faile nei mo oe. La le winga le saunoanga. Lo wola wa watu. Ta lia. Fai mari mau faol. O le awala na. Mai le saunoanga Yesua nei le ala upumoni maleola. Si o le saunoanga ke disa. E le al watu lava se tasi le langi.
pea le ui mai ia Tau Keriso. Jesus already said, I am the way, the truth, and the life. And no one, even church people, no one comes to my Father except through me, Jesus. For no so we are take Jesus. Your position before Christ. Oe wo file le tua toe a oe le whaatari e ti ai. Toe a lau te tala mai o le whaitoa lau roto. Ona se lau pasenge lo le filinga oe le tua. Tusi lo ingo le tusi le ola. Sa uni mo le manuia e whawawau. O le whao le nā. Tusi a EFESO. Mana tua. Le ngā meanga persona e tolu. O le tua. O i nā e mau ailo tātou langa i luma o le tua soifua. Whamalosi tātou ke siano ia. Ola whapaiaina. Tu maule o langa whapaiaina. Ia, le la tātou sāwai vale atu isi waenga i otus. O lo la patai mei e Paulo. How to live according to God's will. If you are a born again Christians, there is a specific life you need to live. Ia, awa mai le fionga le tua moa au. Mo oe, whamanuia tele le tua i lau whaafonga sa. Le a foi se ngangana wangu i langi mas whamtalanga le tau tamari. A whaatia ea ma whaena se whina ngalo ia. Matua atu ia te oe whamangalo. Ia, ai, se atu le whiau. Lo whaisisio uso. Whialawa iai se a whiau. E te tau lava ona aua tātou te nonofo ma le tala lelei. Share the gospel in order to save and bless some souls for God's kingdom. Manuia tele, whaaftaine mai mua ma le whaafongfonga. Whamanuia le tua, le lua mawhtanga le aso. Whamangalo se leo le wano. Ai avi ia le tua tātou talo whaaftaita ma. Mātou mata. Ele nganga ma le Fatu le nei apostolo sai tia i tono le falpuipui lana toi tusi lea mo 𝚗𝗚𝚦𝗒𝗏 EFESO ina ia latou whamalosi matu mau le Fatu atua ia toe o lo manao aua nei whano seisi au nei toi solo muri seisi ao le utusi foi lea le apostolo o au mai a matou nei o nuese whaftai li whamanatu whaftai ila auna whailoa mai le ngā ruenga persona i tolu le tua ta male alo malengang pa ia whaftai tele la o ai mātou tangata ang salawa e manatu mai ai mātou whaftai atu le nei tai au vi ia oi whamanui na lo sua whamanui le whafonga le nei tai au whamanui e la tau o ngā lue ngang pa ia te tui pēr ma fili ia e li liu matalia o e ke riso whai ma whaola manui e le pulenga whamanui e le au nanga ia miseniso fa solo mai le aso maneve as au na le tua ia fa unga man famnyanga fa mangalo matou tu maro vinga ona o Yesu Keriso le ao le kalesio matou fa ftai tu nei amen ya aso fuatu pa ia la tunu o mainga ese ya o kalesio uso ke shano pa pokula ya famalo sileri se atulopu ya alo Fatu mo so tato tunu wo mainga. God bless you all. Ya alo telet foi e se wo famon moli ya le samlanga mai Enrique Samoa ya faftai moli maftanga ya china ya eseta ya ipea mase autolua ya pe famalo longa tu mau ile familianga le tua mo lua ya pe foi dia tina ya kalala ya selainga familia lo fat se fua mai mnuia